bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduke cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomenya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo babata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri burike iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bate emixer iyo gwochogana chirangi wikabuno ragani gwochoganire erangi giga aseduke giga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutari rero eriwe nyorere abamanyi nabuigo enekenga enyumba yao use asomete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke giga ya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Nigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene ringi ya Credit Bank asamange bakere simbetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo. Omugasoro omuyoma nchomuliri ogetembe TV na weekend yerento ereru ekene kionga chinsa isano na ibere weekend chitariki 20 na yemo chomoti nyuga 5 no mo mwaka bukiri 2025 asentura cyo koletera aye kionga haya nyari kubaga gwateka kurwa ase chingongo chansi inye chansi ncheni gwankuru kwa Ruth Marara nigoto kubatirana amona venya buke kurwa asumun bumanyerero amona barna amona Mark Wills korwa asensemo ya kabiri studio kwa nekebuna chibicha amona malingo ikabire asenchirere wekirano natego chaka aye kionga nigo mwakilishi wa baswati korwa se county ya Kisii umuskedonya Dori Saburi aikirana ase skuru gose skuru ya secondary remix D ya Riambase ilikuwa na nachi uniform chichi scouts gochia saborokia chinga kiyecheche nigo mwakilishi wa baswati donya Dori Saburi habolia gose aina no gose nego gochia saborokia be skuru yo igoro yo chisegi yenga gose GBV When you break the sharpness of the pen, does it right? No. So girls also don't allow mommy and daddy wachukue hospitali wakufanyie FGM. Kama ulishafanyiwa pole. Kama hujafanyiwa, please don't do it even on our children. Hiyo ilikuwa ya kitambo na hiyo tabia tumemaliza, si ndio? Yes. Mimi sitaki kuongea mambo mengi.
Niliambia madam niwaletee zawadi. Unaona sisi tumevaa t-shirt na kaleso. Mimi pia nipatie kila mtoto soda na mkate. Alafu tena watu mumefanya kila kitu imekuwa sawa. Madam Principal, watoto wakitoka half term sitawachinjia kang'ombe. Mom, that's bad manners. Okay. Mwambie hizo vita zenu, that is bad manners. Because there's a time my daughter was going to fix her phone. Akaniambia it needs face what? Face? You see, you know. So I told her, because I'm not there, use your face. She told me, Mom, you are analog. It is your face which is needed, not my face. So you tell your parents it's analog to fight. Is that okay? Yes. You can even report them to the chief. You report them to the chief, but before you report them, tell them, Mom and Dad, can you stop that bad behavior? Sindio wasichana wangu? Yes. Our boys, you are the best. Ambia mami na daddy, wacha kutairisha my sister. FGM is retrogressive. Ama namna gani? Yeah. Okay boys, let me ask you a question. Just a simple question. Would you want to marry a girl? Habarai anene monu kurua si kaunti ya Nyamira nigo baboliwe kiania ingusana no gisiasa kukuwa na kuroborabu nigo monogaliwe bunge Moses Wetangula abolirie abarai anene mono kurua si bunge kurua si kaunti ya Nyamira kokorera aba Kenya gose abananchi amagendero na gokiania chisegi cyage siasa asinyencho e kaunti ende yonsi egotebegerera ingusana no ya gisiasa nige kwera nanse kemagenderero Kagiaya omwana bwemijiro njiro ralire taragereti ngo muibuli omubuli ligende ngo rarantara no mwana no muibuli no mwana tumefanya kazi nyinyi mumefanya kazi mumeweka serikali alafu muambiwe itikaa nyuma tutakaa nyuma kweli hatuwezi kaa nyuma kikapu yetu kule State House kikapu yetu kwa serikali hiko na ninaambia Mheshimiwa Spika ukifika kule Nairobi mwambie rais yetu sisi tunampenda mwache Ruto basi maje huyo mama anataka kulea Nyamira mtamsaidia mtamsaidia lakini mimi naomba watu ya Nyamira katika assembly yenu mwache fujo. Leo mnapigana, leo mmepindua speaker, leo iko motion ya impeachment, sijui leo kuna nini. A county assembly that is quarreling throughout will not give service to wananchi. Na tunawaomba wote mshirikiane even if you have Ekanisa yegi Adventista ya Kiamwiro nigo yagenderere kurandia enchirire moyo asianya altakubage kubwaterana amono mwensewe we wodi ya Bugia kumu amono mugambi na barai awa ilikuwa agachiria mataya mukurwa sekinyiro kya Nyauno South eyo etali kwenyara Gera ekemo kokigo ichora okebeke SM Gera ekemo kokigo ichora okebeke SM Kegeje aba murabaye bakamorentera ebikorero dere akaba okokora amuta
na abamenyi korwa sekenyero kya Buchura nigo babogete amone yakora kyo gwichania maiga y'umugako yo mu myaka 50 nomo anyarite ko bagagwesungia korangana ni amati yaye nigo mugako yo anyarite ko bagagwesungia ko bwatekana no musubati ne kisegi kya kenyumba asibanyarite ko bakumana amono musubati yaye akanyara ko bagakonganya amona abaga n'abana abanyaruka na kumutigera abana bamura edalili yayo kwengenta nigo yachagete maiga y'umugako yo kunywa eliogo mugasoyo enduwe yane ya nyerere kwengenta mwana yo mintomo kwengenta kwaye muriyo ena babachanda ni gocha ako chionywa marua ocha nyumba mbali koigwana abana bae bonsi nyumba kanya nabo barahora kini abanyaruka bonsi banganyire kurwo bamutegere bweka mungino yorabure kurwanga kire ntambe tatiganje gitegatia akarorekana una chiete ngarangu mungwano ya beri byanga korali bintu bya yigasi ya maga bwa korabia ekokotongo atia le beka abantu bakana ko bakana na ko watanga abantu batanga sini balimo ngango baliana ni ale bone li buna chete kunywa mario go igaro ali na tebe tingu elio rakini ngo chikomubolia ngachiko chakomubolia gante yaya gusaba nali buna minya togo kongo ganali gusaba tali kore nali ngamuri nkwale kumonto tali kore kamwa nyomba nganinje nali gusaba kinda nyomba ntete ko tinye nyomba juwe tamenya taba murabo kaninje bwekanda abandi ne skuru ba kabwata gachaga ntete korasie kanyomba mbere nyomba keigo nganye iskoga riria siekire agaswe room yae ngayuga kuoga ngabwata ngete room ye mumrum tonaro koro ku Fred ngaita igoro gabu ngachanka igora ngama akabwata agatunyoka goche isko akamyoka nechichube chitimeti asachete na chirocho igoro nari ngi nasone kandi gasiane ngaigwe report ndu ya nene ko ngagire siminga ndu ya nyule eliogo kumuboni kya kunyule eliogo wana igo mungino mintonto bwate gabu oruwari za kitoko chulikara tumanga kya kamenya nere kya kunyule eliongi kyaba ngamata biga wana igo nyema muruwari ange kwante ngiche muri nyakitari lakini to kwante muntu nyule eliogo nyule nyakitari magoroba igaga soka kenda town akaira nambu yarenga gataretere ndagira tukaros tukarage ono igamambi nabo kasa 12 na tura umwana bana ba mento nabapanga bende school tata nwenge kero igoroga bwako wochieti ono kinde gasinche shuguri gete igoro yega stima itikende mete nkaga igakibuna tige bintu bire buya abana twanja bakakabaito singincho buri mugwaru tubwakongire kurara turi mambe twaboka lakini toito musaza na tarakwa tabo kwikira nayo omuraibu kiamagia DCP gosoise uyu kabere omukonyi w'omuraibu nse omukoro Rigathi Gachagua nigatebete buna nigo abajumbe banyate ko bagwa kanu iri kumurusia abisi kinga kicho nigo atebete buna nigo abakenya baku nigo kinga kya gukonera abakenya nigabote buna nigabwate eke ubugesaku. Kwa nini Nithi Bridge ulituambia ukiweka Biblia chini mwezi 6 utakuwa umemaliza, umekataa? Sasa mimi nikimwambia mambo ya Meru akasema mimi ni mkabi, akaita hii wabunge wenu wa Meru akawadanganya. Mimi nashindwa kufanya kazi Meru kwa sababu ya Rigiji, nisaidieni kumfukuza ndio kazi ifanyike. Tangu nitoke kuna kazi imefanywa hapa? Sasa shitaka moja nilipigiwa pale Senate, ati ile makosa nilifanya pale Senate na wabunge wenu wameunga mkono. Senator Kadhuri amesema ndio. Ati makosa ya Rigathi Gachagua ni kununua shamba Meru. Si mimi ni mtoto ya mama? Sasa mimi nikinunua shamba Meru nirudi nyumbani nikuwe karibu na watu wetu, iko makosa? Sasa huyu senator wenu, hawa wabunge wenu wanaweza enda aje kufukuza Rigathi Gachagua ati amenunua shamba Meru? And out of the 10 counties that supported William Ruto, 6 of them were from the Ngema community. So when we ask for proper return and reciprocity of the support that we give, it is not that we want to ask it as if we do not deserve. Na wikirabu omwanchi murigerio Getembe TV no tukurira aye kionge weekend chinsa isana na ibiri bochukwera nande chikoraga chinsa 10 asai ase kionge weekend aso wenye chinsa 10
na nagonire oborsunju buya ya Getembe TV asemerubiri kubwata kirimo nkoro kwa Ruth Morara ngotoboterana na Nyabuke kurwa somono bimanyirire Makuls kuru asensemo ya kabere studio kwene kyabona kibica na malingo wekerabire hasenkire wekera nakonire kinga kikire kinto erero Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yancheri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonya aiga ntubwate showroom asura achagwirigiria amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engare iyuerengia na wigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yekurigiria amabati aiga ntubwate etime tembo abuwe bawe kolemirano ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelie kende kensi uragania bagotebelie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuwe gabwata chi profile net gauges au na mono babwata normal corrugated na wigo box corrugated asimigo babwata boomerang ayuari aye chigech emerungetato asama mabati aliaje chigeche merongibiri na isaro nesato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design babwate ligani gabwate chikala buna bono lia chako grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabati yiga niko bokolengana amo nukwenya bwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kwa bogo tumika kinga cyo gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kwa bogo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo chani warrant na wigo ayo orakoburu kasore asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex iliyo mu Kiringo Busongo iyirange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgo transaction number chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Silvercare ni nyagitari yekerero asumu cyubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu goche Kilgores nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasi bwatabanyagitari bubwate obumanyi